tu na kan en ve thung tur hi chu khoeng hre thei photoregister ti te ni boka hei hi poimo em maya ramchang kang zo ka te chuanin an kot thler ti en na na te an manga ven boi ngai lovin automatica kot thler ti en na na le ti thim na na an mang thina ni ke ni rama po hianin bichen khat te chuan mani kot kai le khoi molai kot thler an ti en na na te po mana chang hre tok tok te po kan om to a he thil hi poimo em maya i mobile phone a auto brightness a in da khua e na ron eng deuh tial tial a thima ron thim deuh tial tial theia na thok thei tu po kha hetiang light dependent resistor photoresistor an ti ina na tho wang ania amero chu khutiang kher khoni lova a pian chi sang sang a siam dan phung sang sang oma wangin hemi ang kher hi chu ni lo tura ngai la thawme hetiang LDR kan ti light dependent resistor hi akele lampanga hiarin positive and mo negative mo po ni setin alternating current po ni sela borok eng mu hian akele lampanga ron lu ta hi ale lampanga chuan vol lo pe chuak thei ta thina chu chu mangtang ka yin na thoti ran aman thei ta ni ti hianin photoresistor taka chu torch lighting kan phet chin ta input lampanga positive load kha output lampanga akele lampanga eng mu vele positive charge chu alo kal chuak thei ta ani hei negative charge ani ve thunga borok eng mu kwan te khanin ale lampanga negative charge chu lo chuak vele ta ti a en tir bok ani tuna chuanin ataka na thoklai video kan lo thlir to don nia NPN transistor C238 base lama kwan battery positive charge khu LDR kaltlangin kan thun lu ta ti kwan auto brightness a om theina chan tak kan en tir don ta ni heti hian transistor NPN base a khanin battery vol positive khu kho en na dana zir khanin LDR a khon vol lut 9 a lut na talo thina chu chu na tho thei dan chana ni ok eng a hua eng tial tial a thim tial tial ang chi khania kan mobile phone a auto brightness a kan da a en tial tial le thim tial tial thei dan kha a en tir ani TV then khata po heti ang LDR light dependent resistor himan ania borok aron enga eng deuh tial tial athima thim deuh tial tial borok eng a omna hmuna en har sakopa TV lo thim khanin hetiang thila hi automatic turin apoi mo em ta chuwang chuanin borok lo en chuan kan TV en te po kha alo en ve tial tial zela lo ngai pha ta chu tiang thunun tu ta na chuanin tangkai takin an mang to thin bok ani hei ve thung hi chu borok eng a hmuwa thim le alo thima eng thei chi khani ve thunga transistor base le emitter khu LDR khuanin a join ve ta thunga tikwan torch light kan han phe hianin khulai light up eng a khu alo thim ta tikhan khothim sa thei tu potila adik tho ome borok eng sa tu potila adik thei tho dan oma borok eng a hmu khanin a vol base a vol ronlut positive cha ronlut ta khu azu block ta thina negative a chuaka positive ronlut kha azu blocka ti chuan transistor kon na tho thei lo wangin eng khu lo thim tamai zok ani he thil hi poimo in atangkai ma hemi formula manggen lot sang takpo athunun tir thei ani ti a en tir ani